wa sports Talanoa o tabali I fo I longa I le tutuina Samoa I ta longa o le lakapi ia le fionga ia Aumua to o Vaega center au le lei longo a o le maso ia le tatou Manu Samoa ina fo I na po ia ai mai se le president o tama tuai o le Manu Samoa I ni usile dei le fionga I le faasina Toleafoa Andy ane telea Aiolupotea ioi ile dei vai le fiafi o tfi fatalofo fa felo ai fo I lo va se lua ia afio mai mo kala mai au ile nei vai le fiafi am tamai lo fio ngal prestene ia malo seta I lo suo fo fatto no to po kala no sposta no ni fiafi malo Aumua ia fatalofo fo sa mo ila mai mo mai foi mal fa fo mai Aumua ia se fo mo ia Asiata lo fatalainga vai malai ia me se fo ia fa vai lo fo ia le fio ia Toleafoa marole so fo mo mal la yema e fio fo ko va ia ko le wa o ia se ma ga ia lo fo ringa ai mo si la lo fo ia fa tal fo sa mo lo tapoinga ia me se fo ia o le fo musu mai na o so ia mo le to lo fa ngai na alo mala fa na lo fa pino mata mai sa mo wa ngalo ia la uona fa talo fa tu ia lo fa mai nga yo ko le wa kurungo TV ia Baila tatou le mele le tupu ai le tele o le vevesi o le sa no mai fa o le fa le fu ele si o le asa fina ngalo to le fa lo ka mai ke ro o le mele ko ka mo fatalo fa la tunu fa kalo le ngalo fa mai fatalo fa tunu wa ngalo ya au lua ia le fa fatalo fa lo ka fu mo le afi ko fa ia Io la e ia se fu mo ni Samoa io la e ka io ia ele faina o io le ia ma tu fa talo fa tu ma le va se lua ia o sui o le tatu au le Manu Samoa tama tuai ia langa le ua vea ma so upo le tatu sports Talanoa e se ala uva ai ia Aumua Toleafoa dali tu faku e o aso o afiafi e sau e pe ise me mafau ia o afiafi e sau e pe ua palasi e se nga mea ma mafau o ngai la fu ke va kwa e monofo ata fu le uso i va pe o ye poringa mai ai wa mangalo po le ase mea fu le mai fa o mai ni ke pe al mongol fang e pa u ese ko me ke ko po e lu ko pi fo io pop foi po io so me mong ko fa pi e ko sa fo ina okay va ko au moranga pi se kanga ka foi le que fa ko sainga se kanga ka fai filosofia ko inga fa yanga ke na ki Asiata to inga ke le ko kia ko inga wa ngisi yanga ngi kanga kai mi o ko ka amilo ka ko ka ia fo ka ko pro kana me ngi va ngora bi fa ngaro nga kaya o me so ye ko fa so ye ka fa so mo nge ya ko nga me le ya ko ko e na mai o ke ire so mai o fa ka inga e bi o mo no e mamulu mo to e mau ya le ngo ke va ir ka Ele ngo sawe ko ngwa pe o mo mai nga ko office o vai kwa pe o le so ko ir ma ko la le atale io o tele o se fe peka ki sau pungo wama i tau failanga vainga ma se vainga ya rila umenga a sau a pe ora ki kuai mai ana ki sau lo ke pungo o lo ke kakalo i fa ka ngu mai mai ia lo io o le la sa ala o ro kulka ma kakalo fa mo ele se ele ora mai ka ora mai ya no puede moi sai no voy a stop loculo ya o yo lea ia le ngal le tu ma tu ma futa fo ma le uso va tu ya tamari tanto tu no ile de vanga o le fiafi ya fa talo fa tu moni le sa no ngal fionga Aumua mo fo le va no mo fa kalo fa koi ia ele nga tatu ainga
o lo mafuta mai i Samoa ma tafa te tele ia uo mapaanga au mea mamae o schoolmates classmates o umanga tangata na mahasani le tele o tausanga ia o ila tau e fia muli tai le nei proklame a talo fa fapitoa te fo i le pulenga a le Blue Sky ina i Amerika Samoa iyo malo lava e maua se avano e whiro e fo i male au nanga lea ia i se meni masina o loma ia e whaatalo whatua i fo ia mese o boma pa anga le tātou Blue TV ia mese lava le sports Talanoa i nai i kua kele rau kukuila ri e fia meri i proklame ri iyo ele mo to fifia ia man to foi la le ko ule o le kala Amerika ia maua se avano le a watu wai ia tama matu tu o le talonga ia tau te lulu lima fo i pe a tau nu uia ni wha moe ngai le se taimi o le nei fo i tau sanga ia nga te leo si tato tunu pele sa moa le moto upolu sa vai manono ma polima ia matafa te tele a talofa le nei vanga le fiafi ia mai le ia mo ia lua farva ia so ai ke visidi ko pele ungo ka longa ma le weekend sa ia ni fufuanga sa fai ia so longa manuia le weekend ia me se foi le mane foi o ta longa sa fa pe na mo no e mata tu ai ia e foi ia nai au sa manuia ia foi nai au hui sa fa pe na no le fifi e tu langa foi sa ia fa un otalo ia sa so longa le lava manuia le weekend asiata aftai yo Toleafoa ia pisa ka ko kalango vo le san kengi ke le foi o maliu le fiona ia se yuli ia makamaka ko foi mangai ia sauling o tama le voi tamari ka o tato ia nga foi ngas kasi foi o ko uso ia ngalwa wi ia lo foi pesta sinave i sarole ia esa ke u version kengi talo fai ko ia amalo ko se ko fingia muta va pelo foar ia pa ia vol ai ngari ngalwa Iyo ia va mesire nga ngole tu ka ku kala ngongin vai nga leo o maliu ia mesila ia te fakula la kala ia o duo tangata ilonga ka ku kala ngongin me o maliu i o isi te mi tiru tau ma fo ile le so ifuanga fa pepo pio mai ngisi o ka mai i fa ko ifo i ka ku kala ngongin me o maliu wai kai ia so ifuanga pi o mafofo foi le ru e ka wa feru mafofo na tu langa mari o povo sa mai ma moe e sa ma ko fe aver ma ko si foi ma ka se mokinga ma ko au ka se foi o alole e la fiunga ko susu santo ma ka ngoi foi mengi o va ia vai e ka yo local con ma ngai me moli ma ola na nga fe moli ma o moli mai ka ngo ki mingi ola ka ke vai ka ngaka mo vola mo ke fe ko ka fe sa moli mau ya ka wa i me ola moli mau wa ia wa la ka ki a me ala ko saul ka e mai vui wa o moli ska ka e ka ko ngala e popo le ala ma fa ka moli mau ingi moli mau wa lo fe uso ke mingi ka ngo ai ka keu le va me o e pa mu pu e bawa le ma tu e bawa le oki ara ki kala la fa yentu okay lo ya mo pa vo la le pe ka ka ngongi ia wa la o ke le mo mo ka u le ngo fam ka pa le mo mo ngo ku lu ngai kan yo le upu kan el fie kwa ka me ki ala kan si me ka me ki ya olo la alo ai wa ku dunga kas fa pengi o kala fa yo ngai wale mfaiga mo mau mai si fo ye manga e ku mara ma ngoi ya nga o ko fa mai same ye la same to sa ku sa le o kale nga uma ngai male o kale tu sa same Tama se fo me malolo. Ya na faire se unga la fionga ya Aumua kari ai ko ia venga mo ni bau ya mai te malolo. Talofa lava, Tasi Market is here at the Maigere Town Centre, the heart of South Auckland.
ke spose. Sao foi marfia. Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo, Anggo. Soli. Ora me ke manga o ro ki ama kat pro kala me e ko viri mai. Pole si koma. Si mas no ta fa chama si ta pa. Ma pa wa le ka me ke ro hai ka umai or ka manga ka me va ko top up por pau. Ala me o ke o umra nga pau. Fe heri po inga ro ya pau. Ia mole. Fa o mi sina me si fa ka sina me e mole foi manga. E fa ro le mai o se o kali. Ele ngi me fa o va por me ro lo ko o va yung. Iyo, ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online e va ve ro fai. Le la ko pe ko munguli am kat po kala me. Ma ero ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mala ko maka mai. Fa ngai la u nga le Pacific Food. Mal talo fa va. Wai do. Ya volle. Okay. Iya, lenga. Wai fa ro mai. Iya, fa la ya la ngai la fai ku so maka mai show de fai la ko fa la u do. Ia ma fa la ke le fai ngole u nga Pacific Food mal la ku ka fa va. Six. Stai lo. Ah. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa o whaafaingo fia i nei nisi o nanga e peo whaataunga pili o ka o ngā luenga manisi lava o loa mo Samoa asiasi nei loa i le lato website mo whaonga ina ai le taha lofa voucher. O le talawhivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala ina nei au kilani ni usila mo le taimi mo mua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o wharisā ma whare titele i si o tātou aturu i Samoa e tau lantu le lantu lai au kilani nei. Mo le fausia i no whale, whaatotonga i no whale e te maua o malava i le unanga a le SMI i mangele. Telefoni o lua tasi, valulu o lima i wawha. Pe te asesi atu ila na tutu atu si o le faso mle fitu Rainy Drive e mangele. Pe whaafiso ta i le fionga i a Mayava Leslie Wolf. E fia le Pacificezy whaino atu lana whapitoa le masina atoa mati ai maise le whaamara tuino le e seta o le nei tausanga. E whase fulu whailonga tupe ta i lua se lau ta la o sau nia moa na paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, lua se fulu fo i whailonga mo tātou i New Zealand. E se ina whailonga se fulu i aso to na i o vai aso te tasi. E afua mai le aso na i le aso iwa o mati. Na o le lima ta la tu tongi pe awha ngā le Pacificezy app e la fwai lau se leni mai lau telefoni whewea ai. Au whaine ngalo le tātou direct transfer. Wasi lia mo le fitu se fulu a tātou na la o wha sopori e New Zealand pe asesi mai o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Mo nisi whaptalanga wala au le telefoni o valuse lau o tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha Pacificezy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. Whaaftea tu toi tiri mor proklami malo logo masari divang o le fiafi toi whaataro whatu pe whape o le whato a ki mai lau TV pe whato a top up lau telefoni o le alava le awalo lo e mafuta mai ai o folo whatu Asiata Aumua me su Toleafoa sports Talanoa rungo le tutu o le Blue TV ne vanga le fiafi. Ia si fai sau ngani langa nka kor malo longa. Ai le i tere isau noa le tūlanga i o meo mori maua e mo i le tau masina si simplifica ngaro le tū. Ia e kau ki whakfakunga i fuafua i mori rumanga. E te fia mana o te mori, e fai sau mori. Ai le break le ma fafau i sankare. O le whaikaria ngā oi. E risi mea na koe whai a koe o lau o a mea ngā whaikaria ngā oi. Ia wā leo sa ungo ia ko la fo. Yeah. E mo ia. Mau ka mechi. Uga vai le koma, vai le pos nga ngai ku al menga nga. Ole mau manga ya ruga. Yo. E kan ya re ka me ki me mo fia. Ala causa me dava un ois. A causa me dava un ois. O ngala que causa i di wor un TV ka ko ngeki. Ya la ko me ke le ai. Ele angare kanke ka me ki sapia. O this years fa mayoro wanko.
Ani ko no ka mau. Ya si ka u mai la oi, o la ko ke mau ia. O la ua telefise o tolu. Vai mun mau na o so ye pre-record. Pre-record. Ai sin. E fai mai lungo le screen. Ai ha ko no mai au mo kong. Musu ai fai ai. Ele sa mo ni mau. O ele te fai te ol dus pai. Al por kala me oro waso. Io mo ni mau ia Toleafoa ma anai. A oe ke fei ka worku spai ele va ko o si menga e vai malu ai lo Mai mala ole me sirin ka. Uma ka fa le kuspai malu ko uma ya mo. E tiula ko wala so ina mo. Io ya fa mai sere ka ngole tu ai la to pele ma mai o fa langi folonga. Ya ai me se ila to sa tu a foi ma ta vela le tu. Ai la mato oi vaenga na inisi oi unga talonga. Sa ta oto mai ni fa unga for the weekend la to ia mato ta mua tu la vai sia mato au fa pele. Io le au fo ro mato nga lo va lua. Tu langa fo le pulenga ia ile tau nga inga sia ka ko au le moana Pacifica. E uia ina le I e se a ka le afa mua e se a ka le afa muri talonga lea. E pe ina sau le afa mua e o mana ia masolonga le ui o tu lai mai o no se furu le Trumpis. Ile lua suma le tasi le moana Pacifica. Now, ia e le fa pe ambe o se me ma o fa kile ai le malolo le moana Pacifica walanga afua ia le tau mawhainga mai tau sanga o tuana ia tu. Pe o le mana ia le alu le taimi le nei o le ai maua malolo fai malo ia matulang pena. Ai a mai sa lua fa to fa la inga fa tamata alu. Olha sau overall. Am tamelo fionga prestino tamato iro Manu Samoa. Olha sau matau. Au fa ye li ungor kanu. Ia wa la ko malo ko lu fai ingan melo ngi ia lu mangi ngi kausanga la kom fai. Ya pe o ka ko mai ka ko au mai e ko o super rugby ia Pacifica. O set pieces line out scrummaging o PO areas nga AVL fa mo awala ko nga fakia nga yo fengo fie fo inga line mai fengo defense e mal attack me fa peng pe la menga fengo fie le promise o go forward o la go forward i was seki me platform mo backline ang fengo fie fengo ka mo e ka me kile o alo sio first fight ya peng ka nga ka o fenga ka el ka o mai o ka ko o ka ko backline vole la ko defense ma ia e pe yo mo expose mai foi a ko langa skiers a ka ko komik me vol kon kia o le pasi me ke me le ka nga pasi o me va penga a me vol po o le si me o pe ka ma u kwa sa vol va vole pe o me o manga i sol pa o le habit for le e coach ma kam fai kam ke motivate for ia wangi kam fai a wangi sa vali con calo Ole wa te lor fa to loi le na ta alo au nei ta lona fa vai mai le moana Pacifica pe le i malo e le malo moana ile i ta longa nei tolu pes ai mana to foi la au moe de feso fi ngalo ole au lea ale Trumpis e pau ale ole au fa kusa i de Crusaders i tulanga fo wiki i la topi o kasi le au la ko maru si anga fo wiki ma kai me drive ele polo le foi na mata wina lava nga makua heta ya le moana Pacifica ke le o molo ye va kwa ma va kulinga sko la sa we take le tulanga ole ta otonga me ole ta longa le sa yini ia pe on ta o Toleafoa ole te leo fa le tonu set pieces ia pe o skalamu line out ke le polo lusi line out sau skalamu ke le so muskalamu ia kwa fankana vale ile ngumela iva man ngumela sfulunga kom fai e a fole e fa con ia le ia ta longa toma mo le vango wa fa pe vo fai mo solo mu ia fa ngo fie fo lan ngane le nga yoi mai fo la ule le Trumpis ta longa le o le situ langa fo le o le fo ke le po mis tackles misina tu langa a ngata fo na o ta longa fo termine e misi lo no au sau lo le si au
fai mai lo ma fa nga la to va no ye mo a la o nga ki lo ye fo le aula ta to mo le si tulanga pe ang ka kalngo la makanga minga i mga o mia lava le nga lu ta to au mata alu le valus fu minute ele nga le fast fu minute pe o i le o ke le ka ka o le si tulanga fo i ya wana to ye wa iluma fo we ya la uri ma ku fo wa kaunga ki ho nga e develop mai inisio e sa ele le mix fo le ka wanga ye pa lingi fo le ma ila to ho wa matu le so fo le si le fil talo ya e mix fo ya son la vela le sa le o le si mena le wa ku ka alo la le prampis o le sa la vai fa ye la to fa tino la to talo o le inga ia ma fai o nga pite la ko le slow o le au le la ka pe o la una o titilo ia le talonga le fai nga laso mai le ta otonga o ye le ta longa le na ta otoma ye ne wala nga afu alto iva score le prompis ile tolu o se ta longa o le vanga ke fia su e mai o rufi ngale o se ta longa fo ile le e o hurt ile sa valinga le ale moana throughout the season. I know le to amata, but o se fa maka o se ngo fa inga fo ile le ono to po o se it's kind of like a one off fo ngale a lo te lele ava no e to come back kai ma fa sa o ni vai ngo fa le tonu a to le fo yes ali quel con la fo ya fe inga se au le fe ngofi a quel con fo yo fe inga i el mona con sa o wake up call ke le ale ala ko mo me uma o a fe inga lo winga e ka se al po fe inga lo winga o le fucking ngol ka longa ma me nga kolengi me fa pena ka ko vai ka longa le malo la su le mona ile repos ya nga la mi le repos le re so ka ki le fa penga in consistency fo le lungo le o competition so hopefully ka penga sa un a ko nga mere ya ko fo me ya le mona i ko lango areas langa ke pe me sa un me a mo se pieces la ko wan me foi ke le ka ko vai le coaching ma me o fa penga e al ke me ka inga fa le flea fa ka ko wala ule afiki ngova pe fa anga fa open lo afiki le mel ke mi lenga ya nga lenga mal o afiki ya ke va ko open lo me fefe lo mal au lenga la ka no malo fa tai Aumua o le vai ngo TV wala u fa mali no mai e telefon vanga le o ma tau mai lava i ta longa o mar mona o ke ro o ro ki ro ka ro pe clients ai ira ro to mai fa ya o ngo foi le sidi le te fa tu fa le ko ngu ka ko line out ole se vai nga ma fo mai le ole si tulanga fo le ya ole ma se fo to huka no me lua sa lo foi ole zero fo ngai na ko ya pressure ole off the time fo ngal ko ingal polo ole soka inga marga ka le la oso ni si ko langa po mo ki ngole le kanga ka kongu le po rumo po ku e kongia ngai polo pe o singa ku langa fo ngal wai le si mi ya ero lo pe fa fo ngal ya free kick mo le si aure el prompis le polo e pe o le kulanga o le kari kongo le confident fo ngale lo yai kasi lo le off a makalonga pressure le huka o le si tulanga le wa ku nga safa ke le fo le mona pacifica o le mo le mo fainga kari me tatu le yo ka me ka ko le marosia ko o le si tulanga la vai foi e kele nga mo le prompis ia le space fo ngale le support play le kele le heating le prompis o le space there yes ma support break ka support ko lu para tu le na ile time le na ele ngata le combination le su kasi masuli ma wala tu fuera su kasi or tu sa tangata le so se time I break my su kasi le always la wa le foi na fa tino le tama sa mo le congratulations for le lo tato tu no le sio wa ka ko io le na sao le vai nga break my ai fa vango ile sa wo le valo so le so mari le valo di pe le lo pulafia ma toi fa toi nga vai nga e mo mia foi le malu le o le tanto wa midfield foi le competition le sfulu o te lo wa lo le prompis le vai nga le ole afore bona pacifica o lumo la fo wiki yo pe o ila le ke le la mala nga fole
nga work mai le speed ia sa vani mai fu ke le ka ko Moana Pacifica Ia, e se wala te. Ia wa pe o whaingo, o coach. E le malo loa ma fau ki kilo I mea I loa, e kango ngai initiate me kaunga whai ia malo au. Doesn't matter polar ko nga wala. Kai pela menga, kai pela a fuak nil ka ko se pisa pe online au te o ki kongi. Ia ki la ia. Pe la mea nga wako ku fa kongi, a fa pe menga leo. Nga kwa kongi lo. Kongi lo. You know, o swing ngai me fa pe nga I ka meka ia mau. Ala ni se to mai si vai nga mau polo. Ma no fa. Eu vou lá escalam. Ava pe polo mono. Ke le pola me linga ho umele. Umele Nga kongi walu lo. Kongi fa folo mo. Kua lo vai o Kongi ko ka fia because few seconds I ko ka o. Ia mai so lo second. Yeah. 4-7 pen team tu rong pen. Ta tu ma longa fa wo fa so. Ia battery mai. O le talavivia mo e sa mo le anturu pele ua tatala nei au kilani ni usila mo le taimi mo bua le ofisa o le company le SMI ua mawhaia nei loa o na whaia oka mo mauta malawa raka te lea o whalisa ma whale te tele I si o tātu o tiro i Samoa e tau lantu le lantu lanai au kilani nei. Mo le fausia I no whale, whaatotonga I no whale e te baua o malawa I le unanga a le SMI I mangele. Telefoni o lua tasi, valulua o 5 pe te asesi atu ila na tutu atu si o le faso le fitu Rainy Drive e mangele pe whaafiso ta I le fionga I a Mayava Leslie Wolf. No! Beia o uma que as fosse. Salve Marfia. Ai. Ei, mas é minha. Ai, sim. Halo, Ango. soli. Ora me ke manga o ruku ki amaka pro kala meri e ko viri mai. Olha isso como é. Se mas não tá falando chama se tá bom. Ma pa wale or kai me ke ro hai ka umai or ka manga or kai me va ko top up por pau. Ala me o ke o umba nga pau. Fe heri po inga ro ia pau. Ia o mole. Fa o mi sina me se fa ka sina me ia mole o manga. E fa ro le mai o se o kari. E ringi me fa o va pau me ro lo ko o va yung. Ioi, ale la top up ko la kilo fai mai or me fai online e va be ro fa. Le la ko pe ko munguri e makar po kala me. Ma alo ka u mai ka ko next to nga u fa pa u ma ko mala ko maka mai. Fa ngai la u nga le Pacificezy. Mal talo fa va. Wai lo. Ya boleh. Okay. Ia, lenga. Wa fa ro mai. Ia fa la ia la ngali la fai ku so maka mai show le fai la ko fa la lo. Ia ma fa la ke le fai ngole o nga Pacificezy ma la ku ka fa va. Six. Stai lo. Le Pacific 40 iso se tafa o Samoa o whaafaingo fia I nei nisi o nanga e peo whaataunga pili o ka o ngaluenga manisi lava o loa mo Samoa asiasi nei loa le lato website mo whaonga inai le tahalofa voucher. Talanoa lava, Tasi Market is here at the Maingere Town Centre, the heart of South.
e fia le Pacificezy e whaino atu lana whapitoa le masina atoa mati ai maise le whamara tuino le seta o le neitau sanga e whase fulu whailonga tupe e tai lua se lau ta la o sau nia mo ana paanga e lua se fulu whailonga mo Samoa lua se fulu fo i whailonga mo tātou i New Zealand e se ina whailonga se fulu i aso to nai o vai aso te tasi e afua mai le aso nai le aso iwa o mati na o le lima ta la tu tongi pe afa ngā le Pacificezy app e la fwai lau se leni mai lau telefoni whewe ai au whoine ngalo le tātou direct transfer wasilia mo le fitu se fulu a tātou na la o wha sopori e New Zealand pe asia si mai o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu Mamangele mo nisio whaptalanga wala au le telefoni o walu se lau o tasi ono po le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha Pacificezy o lau paanga mo tupe wha mo moli Samoa. Te whataro whantu Samoa i le te liu mai o le malolonga masani le sports no ni vanga o le fiafio le aso lulu. Ia i lau mai monga. E alo le malolonga o le mātou te tau mawhai lava e male matamali nei. E tau highlight pe mati tūlanga fu i na fesasia i malele le ia le tūlanga o tau mawhai ngata tātou au le mona Pacifica. Ia mawhata pena i fo i mole anga i lumai le vasa fo. Ole i ungale na ta auto mai so talonga ma ku kire aku e Talanoa te tasi mor sir fiel to tele talonga le va le hurricanes io le au malosi le mai le Aumua Wellington ne so le lima o talonga lima mano malo lima sumar fa amo ai le repos na lo sumar van ole talonga le si talonga mata ina lava le vale o le Fijian draw mas ka pa vinaka makalevu pulo vinaka manu malo ia le draw e tolus fru mariva le tolus o no ale au malosi ale Waratahs ma Australia ole si talonga mata ina le va o le Blues ma le au le Crusaders Carlo fai ka fiolai manu malo le Blues lua suma le ono ile na o leono le Crusaders mo le taimi mua i le history of the Crusaders wa le la sia i se lenga score i se talonga ia talonga le Val Prompis ma mona Pacifica le nana ma tu fa so joy ono se fulu le Prompis ma malo i le mona Pacifica i le suma le Tasi Chiefs ma le Highlanders ia ma malo le sifi por tai lua suma le valu i le lua suma le Tasi ale Highlanders fa mo ai le Force le Reds fa se fulu i le tolu se fulu ma le Tasi ia ali wala na to mai ia talonga fo i le weekend pe fa pe ole na misi anti oe ia le mai monga malau catch up ai ole kalonga ma ia male talonga le vaso le la sa nei vaso rongo ko fio la ri le vanga maka mo mo ya soti le la le ata aloi nei ia le Crusaders ma le Chiefs ia ole walu faru ora ri Wow. ia le walu faru ora ri ia mana tua fo la kala malai nga mang malo le Chiefs ole si talonga mana yo le draw ma le Force ia ole isi talonga ole ai le tautonga le weekend Highlanders ma le au malo si ale Hurricanes Waratahs le ole afatulanga me talo ma le Rebels moana Pacifica ia ole afeto ai ma le Blues longo winga ole afeko ai le Blues ma le moana aku sisiku o le whapalangi ma le whasamo. Afkas. Moana ma le Blues. O le talonga la le e whai i Eden Park. A whai la o whaafonga me fo i le toa tele o Samoa. Se wera ke kapua i a pai po o la whai. Mau te whaatala ula. Kako whiro ai ai? Kako whiro ai ai? O mai o pongi uma. O au uma i o au kako runga i au kilani. Moana Pacifica. Ia ma le au o le Blues. Leo le ai lo ilo i le tau le fitu i le fiafio restonai. Ia taurunga la ia talonga le Reds ma le Brumbies ia le tamilusanga lona ono. Sorry, o loke mawai ako, o le afo le whaari. Toi whasa watu Samoa, o le afo le wha. Le talonga le Blues ma le Mona Pacifica. Maanga iala kai mio la Iyo lai hungar mantau le la tele umawai le sa wale le fale ia lai lava ia. Kai me wheka kuspa ia mo le loko. Le maua ulu le po. Ai se tatou atu la tatou Talanoa. Ile au le draw. Fai sa rufinga ngalo le talonga le draw ma le Waratahs. A ole vaenga le o ke fiafisidi e so rufinga ngalo ia mata mai la fionga ia Aumua. Ole manga ia le consistency ole au le draw. Ma ia i malo mai ungo talo. Ia, pe an Talanoa talonga le au matu le sao le Brumbies sa, e fa pe uma tulanga le walu le draw. O le draw la kai mingi. Ia ua
whaonga le flare le ma le speed le au fiki le wai nei le sili na mana ia ole extra time lenga koe ole kain whapopo lenga koe maua le drop kick lenga malo le tua ia ua mkua lei la vane le tūlanga le wai nei le au le tua mai fiti ia ono ole tatonu foi na tu ole ua amaka nga function le leima tatia mai le ta alo la ule o le kele fo kalongo wa makanga le saka ko maka la makanga wa pesa ko kilo le fitness fo le le o kele ngalu kalong o la wa maka fu ngai ka ko ngai lu mo le ngai tu le ngai lu ia mal ko ni kila le mo le ngai tu le la pe wo kula e me ma ngai ole aula le tu ma lo fa te Toleafoa ma so ia maka le fo aula le tu le nga ko ki ke au a ko le ngol worka ia le nga mai mo fo ka ko maka ko ile lo fikile nga lo worka ko ka kia ele pe ole au fa wa mai le vo mai ka ko vai ngi ile aula le tu le wo ngi lua malo home games ala ko la fe fikia malo Crusaders ko malo le warata sa ia pe top teams ngi sila ma auskali ia le malo ia le tu nga fo la me sa im ki le im kwa ke le ia le ma nga yo le lunga fikila wa lo ngi o le si me taua Asiata o le whaonga o noa ia le whaita longa le home game ole kai mingi ole take nga kaunga ki kilo home game no ia malo ma home games away game pe ka finka fo lan ma fo lista mata alu nga le alu ma hole home games na pe lan mele wifiki no so le lu pingi Crusaders pingi ma le Waratahs se pe o no le ia o lo winga na le tau fetela utala tau tire me ese ma le tau mo finka la o draw vai ku ka longa u fai me fiki ya la tau la vai soli e se pui nga fiki ola ko mala ele we fe pe anga uma e ngai fa pe e kelengi home game ma fiki i ka longa e la ta vai tu fo i ole ha nga ma fa ta wo le me home game stu langa le supporters fo ma tu ala ku soli e ka ro le ka ro me fiki ta alo isi malai ma isi pe ka ka se la mai ale ole o la to malai ole ma tu alo ale ko ri ke le fo i ole io che mi nia ka ko ngi unga la kapia me lo fo fiki ka wai ongo le ma lo le au kuma le le performance le tu sen ma le ta o tele ma lo ya kula le ko ke le ka kai e ku mo ku le malai o fiti lo isi ta lo ngai fa ngi fa fo o le super rugby le na tonua o ke ro pe ke isi ku e aku tato foi me le o Crusaders ola e ri le me o tu por Crusaders ya me sa o Aumua ngi ke ka va kwa pi i ro ora vai ku le o le esa o le sipi ka usa risco inga fa sanga i kuma e fa so ro i kuan ye moni le lava Asiata o tele foi pen fa tu te mumo tele tu langa i mo misi o le phase 5 ia male loka fo le o white lock le tama foi ma tu o lava le lo o le situ langa tele le se sengo fa ya onga o la vai tu la ula le kusere sia wala tu o le ko mo le culture fo le sai i pe ka alo fia tama o termine o pe o fosi ar ke lo ka alo ai le ko ye se pe i fo le nga lu fa kasia o le kom fa ke le lo ye po la tu langa ye po le me o misi ka maka alo le coach le sai mo le o fa ngi mo coach lo plex i po le me o le ka o ye o no le fo le la to fa ya ngo le ye ia ai loko kele foi aga ko kilo ko e loka i lua le kuseira se ka e la iki uri e any experience kele la uri le la wo ia ale ole lunga le tu o societa longa e foi e fa malu ko e asi se ku fa mo le foi le wo mo ke mi osi au ia ko mo foi ole ka usanga wo a tele sa le ia ele to firingia tu langa le ele tele ole le au Crusaders o loko kele foi la tolo lo plex ele au na Crusaders io ele fa pela vangi lo plex me fo ngale e tele singa bingo lo fia faia ma lo fa tai Toleafoa ia saole e pawal me ka vai ko le skemi o le o selection le si me ka vai ko o la halfback le lo pole halfback me nga ka wanga receive makale iskame kikile masinga sa kongo ongol kulanga ila ia vai ia e va kiliva o le vave ia e pe ia o le volanga i ke minga nga yellow card al crucial ia o ke minga nga mo i mai o le blue sa o le si me silintau
Pero talonga taua le alo fo tatou tunu ia tupulotu van foi ne sa to se lau on talo. Malo. Malo le. Lau fo le kapteni lau le. Ia. Malo ile sunga sa. Sa. Tupulotu. Ia, aftai matati au ausia. Alo fo le tatou jilo. Ia, fans o Male Blues. Ia, aftai ia o Tole Crusaders ka lo fai. Ala tumo to ia se tatou Crusaders. Ia ele a faina. Ai ole tatou me ia tu inisio vaenga o faatapenanga o le fitu. Sai to fitu. Ele nei vanga o le fiafi mo fo le amano. Ia ai tatou te de yo le tatou street talks ale sports Talanoa i Samoa. O le vai aso le ole alo loma nei. O le ole a feko ai fo i matau a fia le fitu le Hong Kong, which is be ka o le fiku ka o ki a nei a ele va pe foi. Ia tapenanga tatou au o le Manu Samoa. Ai tatou te le yo i tapenanga matulanga o iai. Ka uro Hong Kong o le ase lango ngai o ia i lo fionga Toleafoa. Ma fo taimi fo i to mana tu taimi o to vai taimi matulanga va pena ile sa no ia Aumua. Wa ka pe nga o le ase lango ngai lo ko ka uro Hong Kong ma sa ngi le au i Hong Kong o le ase. Va ngai o mo ile lo to ma fo. Se fo ia i kaimi. Yo ma ko kaimi o nga ka usanga fo o ke ia ngale pauanga o le sevens nga Hong Kong. Ia e mo kwa ia ve ako i la o ka pe nga wa ia ngal ko fiko kan kai piki me ya Samoa ako. Yo ia ele fai ngo fi piki ngora. Ia pe o nga fo i Hong Kong. E o mai best players a ko uma. Ma ke mi ali super rugby. So all the best players o uma i Hong Kong. Me la nga kwa i fai nga ka ia i Hong Kong ia so. Ia best players uma ko ue mai ko ngola ko. Ia pe me la nga ia pe ngo fai ia e look for uma ia Samoa fo i kalmo ko ka ko ia players o la ka pi Samoa po ngi fila po fila a mo pikinga o ko ngola wa le fai ngo fi. Aumua. Moni le ia Toleafoa o se tamisanga ese le mana ia. O ese foi la ni vai tau o sa fo mai ai best player ile ngaka best players po ia o kai kofiku. Sfuru lima la. O le mkua kele la vao tangata nei taito fitu. Le fa makua longa la vale tula mai sfuru lima. Ia ua le koe ia ile mena i ve kemingi o nga ua kele mau kamisanga matuna mens fo i ole taito fitu. Ko ina le upe ua kele nga lusi e fo ngale i tele upe ua inkalesi ka making kai kofiku o ko kele of no. Hong Kong al matou o le pesta le ia Hong Kong e alu mali tele o taito fitu aka ko vai Hong Kong ele kai suia le crowd fo le mali to tele la to o mata ma supporters fo io o tunu te tas pe o lona highlights o i Hong Kong ele ngata fo le o le look after ingo fo o players o Hong Kong le ia men no fo ai o le tau singa fo i me ai tu la pena ese le mana yo malai fo ko le ni ia au ta penanga ele le umai ia facilities fo ia fa ngai au i fo ma fana i fainga wo fo i manisi fo i o tamata aloisi tunu e mo ila fo ia ese alu mala ia o ne vai tau ia le mo mo tele fo ia o pe o fai ma fainga wo fo nga Afrika fo mo felo fo ese ta wo le tamisa ole asa lua finangalo i le tūlanga lea Toleafoa ma Aumua. Leanga lea o mangkua i lau saunonga. Oso ia, e sa o e ko ke lea o masta umor sulima. Pe yo kamanga le represent ko mai represent mai le sevens. Nowadays, i le sikianga ma le swing o vai kaure o le lakapi. Ia e fo ila lau tala i le imeng sa ngoi le fio ngai amule anga tele le fai au. O le wo koe kau fia recommittee ka malo mai ko hupai i le sevens. Ai la koe le pasir fitness le level le faku le ese senga o level fitness yo ai aka ku kala ngo ia mai ko hupai le sfuru lima. Okay, lo ka piko i fitale ia i le to tele one of the fitness fonga le i le au auskaria ako. Ale sausi ka mai kau trial le me i le speed o le fikuro. Ele o apile ole asa lua ato fala inga i swing o le taimi ma tausanga ma le aluaru i luma
o le level fo ua kolengi e le fiku la ko ringi kai mi matulanga kampeanga ai sui mai sfulima e pe an kalngo mo ko fo ya sa ngo Aumua ia so la o sfulima mo fiku ia o la fo ia so ia e ka kele no la se ngolo so mo fiku sfulima sa la ko ale alu wale me a pe o le fitness sal me nga le we e mo mo pe o le me nga mo ai ma ko me uma fe ngo fi fo sfulima on kalima ko on le kulang le fitness ai o le me ai ke mingi lo ki long in ma va me SL fitness o 7 SL fitness o 15 o le 7 is explosive full o le speed ya ke fai me o mo speed ya lo va ping ye mo ya la ya ma ko pole ko ke vai ya fit out of 15 but when it comes to why le mo ko le fai me me foi la nga le fai ngo fi ai ama ko le mo mo ama ko mai ke minga il ficus fulim e pe nga ma ya la ama ko o mali nga me pe foi aka ko ngol mi pe natural foi al me mo ya ele fai ngo fi ele fai ngo fi nga fai ngo fi ya ma ko o le o lo ma fo lo ko o le ke e kau ave ia le sofa ve sa mo me pe Como? Ole wa fantate le kapteni la Australia le okupanga ole se senga foile ole to fitu e open space foile talong ke le ka imir kamo sasa a sa foile ko fiku ka alos hulim ele umianga ku e kamai le hulim ai ngase yo se ala vale ke se la vale fit ai nga mono kamai fone le tu I fone e sau foi la ka karo ke ko fiku e pe fefe foi ngale e ka just foi ngai es fulima ale tulanga le fa le ko ngela ia e skamole hupa o le fitness foi ngale o ngal ka longa le ko fiku ko ke le special malaika mo ia ai le fsiringia pe fa pe o le kele o kaimi o la ka alo ngai ko fiku e va vinga ko ko pick up pe ngai le ka longa se senganga o sa ke ko fiku lo ye ia sulim ia que pe o sauri FC full boxing yeah it's the same thing it's mal manga va ese skills ma me fai malo ai fa tai wa le la jato tapena le jato au ole tu se fulu ma le tasi tu atu lunga jato pool games ole fa tati nga le sa mo le la to mai e di to fitu Hong Kong e le vai solo loma ole pulei o lea e whaatūlanga mai ai ia so kikiroko. Ia lena, polei falane I fiti au Sitalia ma Kanata. Pool B o Peritania Tele, Argentina, Amerika, ma New Zealand. O lea lai tau tomasi tātou au le Pool C. Whaatasi ai ma Aialani o Spain ma South Africa, o Afrika I Sauti. Ia, ora kau kongala nga neo, to watu le overall fo le fatulanga mai au sfuru mare lua o le kau ke longa sfuru kas sultas ia mara to foi la le swinga le na sau no ai le fionga fia o nga mule ka tele por sunga por to fa fata tu sama wale ko fa yangi ku langa fo I power me le top 12 fa me le wi aru la so ka ngor va ke le wa out ia wa out o mara 12 ai me desi e fa wa ia mai ole IRP mtulanga fa pena ole salwa mata wa tulja ka ke ia ngi fukia walu matulanga ta pena ngol ta tu au mal pul le ta tu tita auto mai ole se tulanga ma se ta pena nga yo no o ia I fufu nga sunga le lifia ia le anga ko makamaka foi mai mola tu I performance ka ko I kamiki le ngi mal kam fenga mu ya ole le ka ko ia paua ia me vai ko fo ia pe o kala foi ele era foi a un iko ia e kai me ke I kongo la o ngai me manga ka kaunga ko ma fo ko me ki a o kongo ia la ko kongo ma fa mo moenga la ko fa kingo fa ia me man ko lengi ia wa o kala nga e pengo foi ko isers o sevens ke le malai a ko lai ki kanga so o ke le yo longa luenga e fai pe va pe ya el por ya o volang defense o lo la se malai ke alwe e pui so me manga al ka ko a wi o le lava ya le ke kusul ka se ke mi ala ke le lava ngo ko improve fo mo Hong Kong le so ka ko wa e wi o au mai e ko lu ya ka ko
e maua luma uma ia wa ai langi pe ngai second na tu lua ia lani tu so Ia fa saulola ia na so le yo Felica ngai pe longa fiku ia sa le ia saulo Spain pe longa se fu e so ka yes fu su ka sa ko yo nga me o rankings is nothing pa on ka ko malo mai ni me un manga e wongi alu ko ma vo le au le ana pa wa me ia e ka wo ele fengo viver como fengas ale uso ya mu ngai I ma fo fo ko mi wa le sianga me e malo si ma fo fo e fa kingo wa ke fa me ke fit le kingo ma me o ki ma fo fo o ki ako malo fa tai o tu langa na le te vai tu ai tau fenga fo ia le tatou wa te to fitol Manu Samoa I Hong Kong o le ko mama wa kala ri o le ki ru malanga e kau I se fa mau ngi ngol tu langa le te ru to so le malai Hong Kong ali I la va ya sope mata to wa sports Talanoa Aumua te mo to wa pe o le ko fa lo o lu o le o Aiolupotea ya le pe misia pe ya si lo ko fai o ke e ya mo lo fisili fo ngari pe ngaki fisili ko le yo sta ma wa fa tala fa pe o le e te rua fai masui o tato sports Talanoa o ele tau o tonga mai no ni vaenga o le o se makau kier kulang o ele sports Talanoa mana ya vano Asiata ela fo I maina tu langa le te fisili ya Aiolupotea le tato an ko fa popo ko o le peanta o Aiolupotea o le tato au lai le se fisili o fitness o le malo si me uma o mo levanta pena ai ia le mele ki ko pole fu ngali ye pole me ele o le fa pe wala tamta alo o i si kama pole me o lai alu ka alu lo ye le lo ye lo ko ngale pole me ya wa fo ye de vo sa la tua fo ke mi vo yo o ai fo le o fa ya o ngai to ina vo le o corrente fo le sa ma o ai fo ngali sa piki al ko inga ia el fa ya o ta ai la fo to ina ni si fo la to tamata lo a ko ka alo o ko so ka ile pe vo o se ya u la fo e ke kau nge ke o se a fa fonga mai e tato ye se manatu va pe na se tama fo ngale na ngalu fa ka o ai fo ni so foto ina tu ye lo se mele wa a bo fo se vango vole ya u la to ya mo so no vole fe lo ai fo mal fa ya o si sa o ka test ya ka mai ko nga erchu ya walanga sa ma o te mine sa fa ya o ngai to ina parangi ne vole yo la piki ana ia mo no mo tino la toto ai e se fo pe la ko nga mele le wo le sa o fisili ko ye le va sola ye la le ta o fo le pe ko fia ka mo le au mai fe mo fo le mo fo o le me o nisi ka mai pe nga o a fo nga fa ka ka alu ai le ku a ko ye fu le fa pe ngai lunga lo e pe sa no ya Toleafoa o fa ya o nga ko o mo nga lo a kamka alu fakingo o ila le ma lo fa ta yo le ngangale na o lea ua toe foi ia le atari ipo o le sunga ya tuna tuitama ele fitu ele sevens man to foi tasi le ano le tu la foi le fatini le wingi ma na ia foi le tan now o le no la ngai to umisita to taimi ia ona tato tu le tato street talks I Samoa o tape na me tato sports Talanoa I Samoa ai se vai ngau te fa popo ile tu la ngale male alo foi for tato o sauni ai me se foi le so le tadi ia tu na tuita o fia ka ro kamale and I have to be honest o lo fia ia langa te mi foi na malanga mai le au le lo motu mo le na fai nei le fito ma se ma nei now eso es como que ia mai Samoa tato wo ia attitude le ngapi ka ia le tau wita to no le loto me tu longa fa pena ai foi vai nga nam fai nga le piki fai a nga le tali ile po le uso le la titile ia ile au ile toi fo inga yo le te fitu ai wo fa fa kai o le u toi mo wala va no ai toi to ti matau I foi lai mo ni so no nga le songa le fai o yo stanga te tu va no ai I kama nga ki fa ko ko inga ia de ulaia ma kwa fai lo fai mem fai fai lo ko pe mele le sa ngoi o mo io a fai lo nga misi leva mo o ngai whakamala po ani mea nei fo ilo ma kua ka ulo ya Samoa prove mai lo ya Samoa me se
le yo le fakua yo le faku ko ka ku le tono ma tau pule ora fa mo le tato wa Mari. tau pule ora ile anga le yo le tua ia ma le la fo iva ya so ile tu langa lo ia ole mo meni o to tonga sports Talanoa mai Hong Kong ile va ya so le Samoa ia pe ke sila mai o pe ke sila mai o le matou va se tonu I tamari nei o le upu tau tino o le amo mai tatou o to tonga mai le malai I Hong Kong ile va ya so ai tu ile tua I femalanga inga mtulanga fo I fala o ala mtulanga uma ia o mai ni sio vaenga ai manatu ia langa o le tato street talks ta fo tu nei alua sa no ngai tau runga ile vaenga le nefiafi ia matato atu ia ai tato tele I o tu Samoa e fa mai le tato fa tal no ngai le tau langa I fina ngalo fa ali le tunu o le la fa mai al tato taimi le nefiafi la sururu a o le lo ma o le weekend ali o le e se ta ia Panya ruhu fuanga. Ya ka ko le seta lo fio ka bua. E va ni si fo fo ta longa la va ma. Yo. Mesin fa ma stino ia ma fa manatu foi ma fa lo ni foi. Oi. Oh, fa ila ngai ka fa pe ka ngalo le mera ngalo. Ai fa pe ka ngalo ga do ta longa. Ia vania vango mo le koia fa manianga foi ale sports no in Manu Samoa ma la langia to o ka pinga ko mo le settle weekend. E mungi ke le ale weekend. Bole. Sawa fa me set foi I si mauso le ia tapo I fa malo tipi ia ono le tu o fo le malo I so le tu a tina ia to so ya chalo fa. Ya. Me se trade ainga ia mo le trade lo fa ang telefon. Fiona ia sua. Tamba male. Ai Ya le na Taurunga joy man do I nei le tato ofisa au tu ata tu jiri o tu Samoa fa manu yanga o le eseta ua mai anga luenga le ri faola o tu manu malo o lo soifu o ia ai o le aso ma le taimi tato to mana tu ele fata ua o lana nga luenga na fai e tongi o lai la o fionga tongi o lai mala o fionga ia mama wai foi ma so ua vanua ma tato umala pe atu sai foi ma tau mo fai ngore nei soifu ia ma ia la fa umanga ia ma mo fumongo ia to don ma fumongo ma tato BluwaveTV Pe fa ma malo. ai o se vai ngale ana ta olto mai ai fa tal no nga fina ngalo malo le tru nga ngo or ma ke kiri pia ri marka ulanga mala ia tu langa le tanto sports tal ma ta ulunga tu ile ne va ngale fiafi Asiata Aumua le fio nga Toleafoa ma tu fa so fo me so fo sama Oi rau aure ke fia se por aqui le fai. Ya o kapua ia wi au